Sampun paluh Gusti Pati. Dari sampun sideng langsung wonten busana. Oh, kelompengan. Gelung ane badan ka kelompengan. Oh, sumpah wari Papua. Dean biru, tadi Surya Kumar. Oh, mebungo pucuk. Wah. Kengken penyiakan ide waluyo kadi matan air dan Surya Kumar. Yos mulo. Cedani ulun. Reng dinjo nerakan di tiang kalau mau musik. Iya orang bareng kelangin geladik. Hati apa Di tengah pasih Reng tengah pasih kan. Waluyo kali sang yang baru no pengen. Hai. Tadi sing dengke-dengke gitu. Kau saja ndak beda. Oh, seduran tuh, mas seduran tuh. Maju sembawa. Duran sebawa. Ayo, Baik saya ke. Bukan itu. Baik. 80. Gini. No. Sing gitu. Ya aduh, medikdo. Mana. Sekena. Oke. Komisi ngendos biasa.
Patih. Pesugro Gusti Patih halo. Engke cara ngarian TikTok kan. Gombel. Ya dong. Gombel. Lungakeun sojar sira Gusti Patih. Tidak diapau. Gusti Patih TikTok. Yang gelungnya sama bikul kan. Macam-macam. Kenapa? Liu sana ada jumani. Uli pakai yang benar. Liu. Dewa. Ini saya elemen. Ini paling lu. Begitu. Iya ada kalian tembeng. Liu. Begitu situ. Ayo ke pacuha. Doci mau candom misi mau TikTok. Bukan, bukan. Gombel. Yang lu. Kenyap kangwa. Nge bos kan Rabin panungo si paten boleh ngeling boleh kamu pun dayan kecuh aja dadok Ini sesep aja sokirnya. terus Sinapar gelap masakan itu. Tuh, kepetengan jani anaknya buku. Mana. mending doon tak ada sini Nah, kengken dane sebenarnya betena. Kekewo. wunyin wow Nanti Gusti Patih. sampun makin mending doon paling bos Sampunang kenten, sampunang nak, sampun api kawenenan paling Gusti. amburo di sampun kendan lah menawi uang iya jodoh ciri khas Emang ku negak. amburo gusi malu we. Ada pesikupan asal ku sepan. amburo di tiang jauh matur Ulun sampun sampun meruh. ini nabi nih Oh, genjong ikang ke diri rajo. benyah Anak nulen keraman ini silu walau rajo. ya benyah bumi di kediri rajau ning Sing wita tuh pindah satu gitu. Yo, dajak kayo. sing wajib gusi patih kamu lampul nge gusi patih walu nate nirah nemo kadau Pecah, gelah cerah ke pecah. yeh kengkir geleng nih Adik, senyap, luwuk, hang payah saja. Manying kene dia. gelongan aeng kumis tebal Sabar. kan ini nyebak Pak, we pakai si kudu nih. Ya, we. Apa gelah dan tidak ayo mi. Mami canglu. Ada jalan. ya di tiang jadi mau pandai sing aduh no gaje gede-gede jadi mau melan kuming si nyebak Sehingga Makin pencapresan lagi mundur pelan-pelan. Tuh kali lama pok. ya benar itu udah dikusi pandai ke beileh di badan kebanyak mah ke badan gaje juari Sebelum sini benar Sing orang adung ngeling frustasi pecemeng. Benar cakap. Apa mungkin Panu Mayu? Betul. Ampun Panu Mayu. Iya. Oh, jujur bareng Wismani walau nato. Ay, ngulun lah kan macut kau sayang tuh. ya niki wau di tiang ini yang turun kalah paling mau kusi pandai makin macam nih walu nate kira ampun mau margi nih gendeng setelah nih oh iya Cukup bareng kano Wismani walau nato. urus makin sampun kalah kusi pandai kalah he. Akhir sampun. Satu. Ya. Udah ngapa ulah? Ye. sampun kita urus